enjureje birejwiro rubare n'umuyaga okurugirira abatura orubara rutitire kandi watwara kwirwa tsisere bintu ahashaheji tureba tine na school fees yiturasasura abana embere yituru munimbi emyane siskire endoke za siskara buri kimwe cya siskara amajugagwa onye no busasi bwinji munonga agoro rubare akubanyo mufakazi abana nyine batano binene babona tibe turyamane go mwani no rutokeze shaha tinyini fe na ruguru ekikusasha munonga n'abana abo tinyene cyo kurekera barisa kire cyo kuri abo kuba muhogo yone siskire ibyari 12 nibyo biteganisibwe enjureje kandi buri munyakashenyi mbara kampare y'ebigere umurka gwa cyakitaba hamwe n'ibindi aha sawo n'umwani ishoko mfamu n'umwani gugenzere abo mutunga orutoke norureba ndurwe numurenka ka kirasi kine kutwabasa kusigazaho ngo tubase kwerwaho kugira ngo umwe tubate mu kakirasi kamwe utuzimbe tono tube tuineho twabasa kugenda kabire nishaba nti government ninga bakwatwaho bona buryo umwe amazima yimukire nko muri yeki areba abantu nko kuba yakubona n'ekitugwerire hagire nko kuba tuyamba kurango umuntu yahwerwa abaturo bwa hati nibashaba government okubaha emikono kuguna n'abashoborera entente ya Dane Fire embuzi za Allen Kasembo zafa embuzi yo mwami William yafa ebintu byona bisisikalire kimwe orubale kutera rukarika nakwita enjoka yencwera ka government nibasa kutuyamba buzima n'ahandi hona omuruka gwena no gwa cyafitaba mazima tutigoro baro utakarebwaga neje sharukirwo mu itaka amakoraga gashakwa Anthony atwine